ni kirogorogo kuko ntagira ijambo. Niyavuze navuga nk'abandi ba perezida mvuga indya. Uwo ni uri kurambarira ngo jewe ngo mufise ngo perezida ngo umuntu w'umugabo. N'umuntu atanica amaze avuga indya gusa, nta bindi bintu azi kuvuga mu kanwa kiwe, nta bindi bintu azi gukora. Agenda abe n'umugore wiwe bajeje kwiba amafaranga y'igihugu yose, bagenda kuyabitsa mu gihugu ca Guinea Bissau, ngo baraguze n'akabira ngo muri Guinea Bissau bazohungirako. N'uwo Ndayishimiye nta kindi azatari kuja kwikorera imifuko y'ibiraya. Wari wabwaba n'umuperezida yikorera imifuko y'ibiraya canke y'ibijumbu. Uwo Ndayishimiye yaranyaza amatongo y'abanyagihugu. Ibugendana abantu 300 bari bagize ishirahamwe, yabatwaye aho barima, ahashira umuhungu wiwe ngo agire ngo ihinguriro ry'ibijumbu. Uwo Ndayishimiye yagiye ahantu ku muganwa w'iwacu itongo ryiwe arirengerako amahegitari n'amahegitari arikorera. Uwo Ndayishimiye twamubonye ku mafoto we n'umugore wiwe bari kugura inyama. Barabonye umuperezida aja kugura inyama muri busheri afise abakozi. Uwo Ndayishimiye twamubonye afise isahani y'ibijumbu be n'umugore wiwe bariko banywa urwagwa. Uwo ni uri kurambayira. Rero uyu muntu azana ibi bintu vya Ndayishimiye muce mumukura muri iyi groupe kuko si umuntu ashigikiye abicanyi. Perezida Evariste Ndayishimiye ni ikirogorogo kuko ntagira ijambo. Iyo avuga yivugira ibiryo gusa. Ayo namwe mu magambo ya bamwe mu badepite bo Bujumbura mu Burundi bavuga ko Perezida Ndayishimiye ari ikiromoromo, ko adashobotse, ko nta mu perezida umurimo, ahubwo ari uwo kwivugira ibiryo gusa, akivugira ubutunzi, akunda ibiryo, ngo nta mu perezida ujya gusarura ibijumba, nta mu perezida ugura inyama ku biro. Ayo namwe mu magambo y'abadepite aba bari mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi bavuga kuri perezida wabo, bakomeje kwiyamiriza ndetse no kwamiriza ibyo akomeje kuvuga. Bakomeje kuvuga ko ibintu akora atari byo kandi bitanejeje. Ndagusuhuje kana none ngo hayi ikaze. Nitwa Mr Bean. Iyo utarengejeho promoter nagore bajuzuye ndi umwana w'umushubikunda kandi ubyemera. Call me Mr Binex Promoter. Ndagusuhuje barundi kazi ndetse abanyarwanda namwe abanyarwanda kazi. Uyu munsi bikomeje kugorana nyuma y'intambara zo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba, nyuma y'intambara za M23, nyuma yo gushinjwa ko leta y'u Rwanda ifasha M23, nyuma y'abarundi kujya muri Kongo bakicirwayo bagashira abandi bagasubira iwabo, abandi bagahunga, nyuma y'uko abandi bafunzwe ngo banze kujya mu ntambara zo muri Kongo, nyuma y'amagambo ya Evariste Ndayishimiye, byose bikomeje kugorana. None ubu bizageze ku barundi nyirizina bakomeje kwibaza kugeza aho bagira umujinya. Umwe mu badepite yakomeje kugira umujinya ukomeye cyane, akomeza kuvuga ko perezida wabo ari ikirofa, ko nta mu perezida umurimo, perezida uhoza ibiryo mu kanwa, perezida umurwarwa we n'umugore we, nta mu perezida ngo ubu murimo. Mu minsi yashize Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ashobora gutsinda leta y'u Rwanda, akayitsinda mu masaha 2, akahita yikuraho ndetse akayikubita cyane bikomeye. Abantu benshi baramusetse ku mbuga nkoranyambaga batangira kuvuga ngo wese kuki ibintu uvuga koko ari ibintu bidashoboka gusa. Bamwe mu barundi bakomeje kuvuga ibintu nawe ubwawe ureba ukabona ko bidashoboka, birengagiza ibihari wabo, ariko benshi muri bo batangiye kubona ikiri kugenda n'ikiri kujya mbere. Ikindi abamwe mu barundi bahuye aba influencer bo mu Rwanda ko ngo bapostinga video za perezida wabo bamugizemo comedy, ariko igitangaje ntibigeze bavuga ko bigeze bakoresha AI, ahubwo barabizi neza ko nyine ayo magambo ayavamo comedy cyangwa amagambo avamo urwenya yavuzwe na perezida wabo Evariste Ndayishimiye, akaba ari ubyivugira akavuga ko wehe yigurira utuvoka two muri Amerika
Afurika Uburundi ari Edeni, ngo Burundi ngo niho Edeni iri, agavuga ko Burundi bukikijwe n'imigezi ya indi yo muri Edeni n'ibindi, akavuga byinshi bitandukanye, bikaza kurangira bamwe babikuyemo comedy kuko mu Rwanda bagira Genesis comedy, ahubwo babifashe nk'urwenya bavuga ati umuperezida yiterera urwenya. Nabonye bamwe mu basore n'abandi bakoresha social media cyane ndetse n'abi Burundi Bujumbura mu mujyi batangiye kwibaza ese koko perezida w'u Burundi arahari cyangwa ni Planka, bafite undi mu perezida uyoboye uriya ni Planka bacinye abanyafrika cyangwa bacinye isi yose kugira ngo berekane ko ari perezida. Abanshi batangiye kuvuga ngo ese Nkurunziza yaba akiriho akaba ari uyoboye, ahubwo uriya akaba ari Planka badukubita. Ni benshi bikomeje kwibazwa n'abantu benshi batandukanye, bakomeje kubigira urwenya, ariko bakabigira urwenya aruko nawe yatumye bamugira urwenya. Mu magambo akomeye ya Evariste Ndayishimiye akomeje guca ibintu, agakomeza gutrendinga cyane, nuko akomeje kwibazwaho uburyo ajya gusarura imirima y'abaturage yambuye ndetse yananyaze, nkuko bivugwa na bamwe mu Barundi, bikavugwa ndetse na bamwe mu nteko ishinga amategeko. Ndetse abarundi bakomeje gupsinagazwa ku buryo nta wavuga ku by'umukuru wabo akora, ahubwo bari gushaka kuza kudefanta aho kureba ngo bashyire hamwe bubake igihugu cyabo. Ndagusuhuje, nkomeje kugushimira kuba uri hano, ndakureba kandi ndakwitegereza, nkabona uzavamo umuntu mukuru cyane. Niba uri mu bantu 2, 3, 4, 5 bandebye, ukaba mu wa 10, ukaba wa 11, ukagera mu 100, undebye kandi ukumva ino nkuru ndi kuguhereza, uri umuntu w'umugisha cyane. Ngewe nitwa Mr Bean. Ukeneye ko dukorana, ukeneye ko tuvugana, ukeneye kwamamaza, umpamagara kuri 0787151647. Nyashaka kunyandikira kuri WhatsApp tukatubana amakuru no kujya muri groupe ya WhatsApp, ujya muri post cyangwa community zino channel, hanyuma ukabonamo link ya groupe ya WhatsApp, cyangwa ukajya muri description y'iyi nkuru, hanyuma ukabonamo details zose za channel yacu ndetse naho wadukura. Ndayishimiye yakomeje kuba akasa mutwe kugeraho abantu benshi bakomeje kwibaza ese ibyo bizarangira gute, ubwo Kongo imushuka ikamuha uduceri duke akumva ko agiye guhangana n'u Rwanda. Ndetse mu magambo ye ubwo yivugiraga wabonaga ko Ndayishimiye afite ubwoba bwinshi mu magambo ari kuvuga, ukabona ko ubwoba bwamutasha, ari kwibaza icyo u Rwanda ruzamukorera. Niba M23 ikoreye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biriya kandi ishinjwa gufatanya n'u Rwanda, we aribaza ese noneho ni iki ngewe bazankorera, ngewe bazangenza ute? U Rwanda ruhagurutse ruje kunkubita rwose, reka mbe ntabaza amahanga hakiri kare, rwamenagura umutwe rikawusandaza. Nyita Mr Bean, ndacyabibona kandi ndacyabikurikirana cyane, ko mbona ko ibintu byose Neva ari kuvuga, ibintu byose yandika adasubizwa, ibintu byose avuga mu mbwirwaruhame ari uko ari ubwoba bwinshi buba bumwica, ari gutekereza ngese icyo nategereje niki. Biravugwa ko muri Guinea Bissau no muri Guinea Equatorial afiteyo amazu atandukanye yaguze y'ubuhungiro, Neva ashaka guhunga ndetse n'umuryango we. Biravuga ko hari imirima yambuye abaturage ndetse akayiha umuhungu we ngo ayimanaginge, abaturage akabangaza. Dore ngo yikundira guhinga ibiraya, mugani wiwe n'inyanya. Mu minsi yashize yateruye umushinga wo korora isazi, ariko bikomeza kugorana mu Burundi. Abantu benshi bakomeza kumuseka, bakomeza kwibaza ku bintu arimo n'ibyo ari gutekereza gukora, mu gihe atekereza kuza korora isazi, ndetse ngakavuga ko ngari umushinga ngo wakiza abantu cyane. Mu kuyobya abarundi kugira ngo aguma bambura ibyabo, aguma kubatwara mu kubumvisha ko ari umusenzi cyane, asenga cyane kandi akunda Imana cyane, bikarangira abayobeje abarundi nabo bagakurikira ngo bafite umuperezida rwose, umuperezida wagoswe. Ndagushimira rero ko udukunda kandi ukaba udukurikira kuri Bean Empire, ukaba warakanze subscribe. Niba warakanze subscribe, nta kindi kintu ntiza kukubwira uretse kugushimira gusa, hanyuma nkakubwira ngo uze
ureba ibiganiro dukora umunsi ku munsi kugira ngo uduhe support yawe. Ndagushimira rero kuba warakanze subscribe, uri uw'ingenzi cyane. Nitwa Mr Bean, nababwiraga ku nkuru y'ibiri gukomeza kuvugwa ko ubu Neva arageraniwe cyane, ari gushaka gukugwa ku butegetsi. Icyo mpamya cyo uriya mwaka ugiye kuza ntago azatogwa bitewe nuko ari kwigenza cyangwa ari kunyuramo n'inzira ari kunyuramo zose. Abarundi ntago bazisobanukiwe neza, ntabwo bazumva neza. Rero nyita Mr Bean, utarenzaho promoter ntabwo babyuze. Avoid and you play.